4 Nisan jbo rojbuna revere pek Abdullah Öcalan ku her sal çalakiyen pirozbayı tenel darxistin iyi sal jî de 4 Nisan'da ev pirozbayı tel darxiste em nahal xelfetiye navça xelfetiye ku gunde amarayı revere pek Abdullah Öcalan jî لسره خلق بر شاهی و گووند هول دکو با آوای کی پشت دمه کی درباسی گنده عمره بن حتی نهاجی اف برنامه به تمامی برای کپک نبویه لجبر پیواجو آشتی و چارەسەری هەنێکی ڕەوش ئارامتر ئەشکەلەمە خۆرا مەرحەباشتەرە مرحبا سەرچاوە چاوای باشی ساغبی سپاس و چاوانە قەوەت بە ساغبی گەلێک سپاس پارلەمەنتەرە دەم پارتیە یا شر نەغێ برێز نەورۆز ئوی ساڵە و دەمێکی تە پارێزەریە ئۆجەڵانجی کردبوو چی هەیە مەها نیسانەدا گوتن وێ گاو بێنە ئاوێتن گاوێن بەر بچاو وێ ئەف گاو بێنە ئاوێتن ام لبندنا کو به آوتن جبر کو ادی گل مجی صبراوي ویاوي البندوارياوي حتى درکه ختمی عاجزه دخوازی کو ادی بگوتن درباز به بکریار چه به ام هفدیتن داوی دجی دبینن ربر گل کرجی دبیجه ادی اب خطره کرشلات ناوین ده هي herkes kurdal دورک دبه و herkes بندواریا انجام شرعی ام قبول ناکن جبر کو انجام شر زیدتر روشا کردان نوا شر دوار پاراستن نه احتمال کو تواره تعلق کردن وره بندوارین نقاشن شر انج نقاشن وک پارتیین کل نوا سیاست ترکیه ده حسابین بچوک لسر هلبجارتنا بک مثلا کرد مثلا کی دیرو کیه بر به گوتنه درباز دوی چتین شنبر چی به چتین شنبر چی نه اف پر گرینگه کم دربازی گاوا دویم دبن چی اف گاوا دیم çek sekinan çek hatine şavutan rast da lebele jibu ku çek vere berdan yasatine ya yani heja PKK anjib tevgera gelle Kürt vaka terörizmete binav kirin heja yasayın binav propagandayı ku Nevruz'e dedit be sadan juanin mahatin girtin heja ji siyaset amaya demokratik le girtige hedeye heja ji havaleme ku saz edetle girtige hedediminin girtiye nakhoş haman demi yani tişta ku havceciye le gu pevaju peş beke çi lazıme دوی سیاست دموکراتیک پیش بکوه چاوه پیش دکوه بنگه ها سیاست دوی وره بکرن اگر کو به هزاران گرتی لگرتیگه دبه بنگه ها سیاست خراستقین نابینه اگر کو هجا بریارن قیومه لسر اراده گل کرتوه او بنگه راستقین خو نابینه ام نابیجن ارادتنا پیواجونا مشه جهوله رابویا نا برواجیاوه ام به پیواجی ده اصرارن لبله اکل همبری و گاوین وسا از نابیجن بچوک لگاوین حوجه گاوین لزگین گاوین کوب راستراز به گاوتن نوی آوتن نقاش پرس بندوارین والا دردکه کو ایرو املوی درینه گل کرد اف پر گرینگه بیامن تشتن کو هند بیجن انجام پرسا کرده لی پرسا کرد یعنی یا اساسی مثلا زمان کردی و ستاتو ناسکرن و فرمی بونا زمان پروردهیا بکردی اف گاو بین آوتن آنها داخوازه که و شی مرهیه tabii ki heye ne mümkün kutu mesela Kürt binasname bi zaman bi çand vakatini uğraşak ediyor begini ev gavin ku lezgin yekemin em dixwazin u gavware gavin entegrasyona demokratik ve dest bi bika jiber ku eğer ev bingeha siyaseta demokratik tinebe tunukari gavin entegrasyonu ji baveji naha em bejin gav bi gav ve peş bikeve gava ku ev roşa ku em de bejin iradeye gelle Kürt siyaseta gelle Kürt vere nasi ve gave ve habu nave de زاگونی آنچ زاگونا بینگهین دچه بگره چنه او پرورده زمان کردیه چند زمان کردیه پاراستنا دیروکا کردیه ناوین کردیل و گراندن وانه یعنی بینگه ها خود دگره اف وکه گاوین انتگراسیون زیاده ترته بناف کرد زور سپاس سپاس دکیم هر هبه گلک سپاس برز پارلمانترا دم پارتیا شرنغه نوروز اوی سالرا که فکر رامانه خین درباره پیواجو آشتی چرا سریده بمره پروکه